47 makagyang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip! Urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Pambira pagiling ko sa Rilome, garo baga oras na yung pangutuhan. Garo tapos ang rulutuan ay. Natukaw pa lang kita garo udto na tulos. Grabe ang commercial na nagraralaog niya sa estasyon mi, kaya nakakapung kami medyo late na udto na, maski nga ni nagpapaaramanin na tamaan mga pinagsusundan ta ay sa kadakulan ng commercial nakakapung kita medyo huri-huri na kaya garo kita kaniyo pinaglalapag digdi sa programang Alkalde sa Kusina. They're gonna put me make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star, might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Make the scene about a man that's sad and lonely, and begging down upon his bended knee. I'll play the part and I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Kumusta ang karakanan? Hindi man tugtog na ini, basta nasa naman minapundo ay. Maman lamang ning ko yan. Dramatic na pagpundo. Garo bag itong napadapla. Pag-araw kining oras, garo panguruntuan karakanan na, mag-alas 11 na. Iguan na lang kita ning siyam na minutos antes mag-alas 11. Naglumlum na kang kalangitan, pinagtatanaw ko digdi sa luwas ang malatumo ng mga panganuron. Well, siguro epekto na po yan kan bagyong Dante na tinatarget man nga ni ang Kabikulan base man sa report kasubago ni Mr. Padua na maagida sa naga sa agang hapon o banggi. Alagad ang pag-asa ngunyan pasalang oras nagsabi na ang nagaandam ngunyan iyo po ang probinsya nin Catanduanes. Ngunyan pasala nagaandam na ang Catanduanes na pinagtutubunan grabing maapektuhan kan bagyong Dante sa Kabikulan. Sa gabos na lugar sa Bicol, ang mas pinagtataunan po ng atensyon, iyo ang Catanduanes na pinaglalauman na marani sa Catanduanes ang eyewall kan bagyo na madaraning makusog na pag-uran asin man na duros. Kaya ang mga opisyal po na duman nag-andam na
Siyempre, kita man di sa naga, apektado man, ang Bicol nga ni nasa signal number 1, ang signal number 2, yaon duman sa Samar, asin pinaglalauman mamamatian po sa naga ang kusugan bagyo, mga bandang hapon, pero sa report bagagaro, day man kita tatamaan ng direktamente. In fact, kan sarong aldaw, ang tracking kana bagyong Dante ini po day matama sa kadagaan. Ini garo nagawig kibising na nagangigilid sana sa kadagatan as in day nagdut-dut sa kadagaan. Kaya lang ini po da medyo harani duma sa Catanduanes, ini nangangahulugan harayo man sa Naga City. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he jokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppy love my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed a teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. What he wants he can get now, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. He's a bird. He's a dog. Bird Dog, gali yan sa Everly Brothers. Oras na unyan, 6 minutos po antes. Alas 11, ang sa tuyang cellphone number 0919-431-5528 sa gustong mag-text. 0919-431-5528. Day magnalas kung ay mainiton niyang panahon, may naglalaog niyang bagyo. Ay yaon na baga kita sa bulan ng June. Ang bulan ng June, ini po ang bulan ng tig-uran sa Pilipinas. Tam Pilipinas, sigwaning duwang klima. Ang inapod na dry season and wet. O ining rainy season. Ang rainy season, nagpupo niyan June. Ay, June na ngunyan, June 1. Ay, pag mauran-uran pati, medyo may mga raot na ng panahon niya. Na dyan ang low pressure area, kung ano-ano pa man. In fact, sa history na pinagsabi ni historian Danny Herona, ang matibay sa history kang panahon ng Kastila, but sabihin kang 16th century. Tan pagiging historian pala, igwaning field, igwaning specialization. Ang specialization ni amigong Danny Herona, yung 16th century. But sabihin si paglaog kan Kastila sa Pilipinas. Ang si Queen Isabel kan Espanya parati datong may order sa mga Kastila na yaon digdi sa Naga, digdi sa Kabikulan. Ano man niya kung order kayan? Ang order ngaya, pag nagbibiyay da ang galleon trade, ito bagang kuyan tong sa paagi lang ning layag na kadakong ni mga kargang mga kagamitan na pangribay, galleon trade. Ang galleon trade pa lang pag naglalaw sa Pilipinas, nag-aagi sa San Bernardino Strait, ining sa may Matnog, pagkatapos Samar area,
kung mapasirin sa Manila, minaaging Balatan, Salinggugon, Bagulataw, Pasakaw, and Ragay Golf. Alisin na sa Pacific, diyan palan minalusot, pakatakon mabirik pa da duman sa may Ilocos, garo harayo na maray. Ngunyan, igwad akatuning garo memorandum o kasuguan si Queen Isabel, garong pangarang kato, na pag nagbubulan na daaning June, paharaliw na, o di magpaabot ning June, ang mga, itong mga galleon trade, humarali sa Pilipinas, lalong-lalo sa Bicol. Tadyan nga sa Bicol, baragyuhon. Gustong sabihin kang panahon pa ng Kastila, aram na pagbubulan pala ng June, baragyuhon. Kaya pag mga Mayo pa lang, yan pula, naglalayag na yan, padurulag na. Kung yaraon digdi sa Bicol, humarali na, tabak nga may bagyong magdangadang dyan sa Catanduanes. Tayan pala na dalaga ng klima ay kampanahon pa siguro billion years ago. Yun na talaga ng cycle kayan na pag panahon ng mga June, kabangang parte na kang taon ay talagang baragyuhan, lalong-lalo na pag Oktobre, Nobyembre. O kaya din magnalas kung ngunyan nga maalungaang, mainiton nga pakatapos nga may nagdadangadang na bagyo. Look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise, oh yes you are. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it soothes me, though it consumes me. Your
your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Your kiss of fire. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, abasot na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon
Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Oras na ito niyan, 7 minutos, makagi po ang alas 11, ang oras ito dyan kan Cabral Bicolandia Supermart, kang DMSQ Original Master Square, Quick Save, CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, ang sirman ang Sibros, asiman ang Stabilo Lending Corporation. Sabi ni Babes, Papa Bert, pabati man po si Mama Crisilda Gonzales, na nagantabay ngunyan. Oy, yaw sa inyan. Kumusta na lang po na, ano? Sirma sa mga nag-text sa tuya, ilingon ta daw ang mga text messages. Good day, Sir Bert. My greetings to all Bicol Legionaries and to our spiritual director, Father Joey Gonzaga, TY from Sister Azun. Sabi ka subago ni Mila de la Cruz, Jesus de la Cruz. Kay ba na si duwa niyang amiga na nag-walking dyan sa cathedral. Mabantay nga ako sa alkalde sa kusina. Kaya sabi ko kay Mila, i-text mo niya ako mga pangarang karibana mo. Tanay ko matandaan yan. Kaya good morning na lang kay Mila. Actually, pinsan mi pa yan. Mila de la Cruz. Yan, kang Sabang, Naga City. Good morning, Papa Bert. Pabati man po an sa kuyang padangat na agum na si Cynthia na nagdadangog habang nagpapaingalo. Tapagal-pagal na siya matapos maglaba. Salamat po si Itoy po ini kan Sabang, Kalabanga. Ara mo ito ay ang paglaba talagang mapagalyan. Maringani ko niyan, taigwanan ning ko yan ay ning washing machine. Kung itong manual, itong kamot lang talaga, saka lalong-lalo na kung ang gamit pa argo, ito yan sabon na maisugon sa kamot. Ay barakbak yung kamot ni misis mo. Kaya kita tabing mga mister, kung yaon malang kita sarong, pag nailintang naglalabaan misis, magsibot naman kitang magluto, mag-iskusar kung ano ang panira. Deta na sila tanyugon ta, isibot sa paglaba. Sa paglaba daw pati, ngunyan baga, digwana ning washing machine. Ako naglalaba man minsan. Magyan nga niyan may washing machine. Ang problema lang, itong mabit-bit ka na kalinabahan mo, pasirin naman sa likuran, hindi sa natad, na medyo may distansya, masablay ka kayan, naggasbat na, yun na yan. Yun na mapungot ang pagsablay. Na after 30 minutes pa lang kasasablay, maragubnub ng uran. Anong aran nga kayan? Daralaga na nga kamo, nagbabagsak na uran. Ay, kuyan, yan ang inapod na numero unong buisit. Nasablay ka pa sana, naglalapatak na sa atupan mga mga gapo na uranon. Daralagan ka mo kayan. Lalong-lalo na kung medyo nag-aalang na kuyan, ang sinablay bilang mabagsak na uran. My mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home.
Typical na folk song, yan yung cotton fields. Dahil pinagsasabi dyan na ini pala ng cotton fields, yung tanuman ng mga pinagkukuhanan ng algodon o gapas, ay duman pala niyan sikat sa Louisiana, sa Amerika. At duman baga may mga tanumang kayan na anistorya kan na kanta, yun na aki pang ako natatandaan kong yan mga magurang ko. Siging yang tanong ning kuyan sa cotton. Tayang baga mabintang mareta ang cotton, importante mare sa ospital, sa mga harong. Dumanda sa Louisiana. Nagigirong dumang kupatian sa man na produkto man na nagsikat na naging parte man ako sa pagprodusir. Kana ko aki pa, di parati ako yaw sa tiyo ko tiya sa Bagakay, itong mga Villamor family, ki Chok Fred, ki Chak Paring. Nagkigwa katuning produktong pigbabakal sa pinag-export. Yan bagang ko yan uring ning nyug, ay yan suro, yan suro. Pag pinag-uring yan, pag pinagdudukdok, ginagamit pa na niyang kadtong garo sa lapis garo. Yan ginagag sa lapis. And at the same time, garo ginamit yan kay itong parte ning sarong electrical parts. Ay na ang nagbabakal na kato Japan. Kaya si mga taga Manila kay ito na nag-order ni mga dinukdok na uring ning suro, ay kuya, nagulpis sina ako ang binabakal. Ay ang trabaho ko man kato magparadukdok. Ang bandi pati kato naggayon ng daragang taga Manila. Sigan dukduk mi kining uring ta matapos isa ko dinadara sa Manila pagkatapos pinapadara sa Japan. Tagyaro ginagamit pong parts kining sarong electronics. Kaya lang napundo itong industriyang ito kang igwang mga naglinuko na mga parako amandaning uring. Tangani garo makadilin siya. Hinaraluan ning uring ning daon ning ibang kahoy, banaba kung ano-ano pigparadrukdok. Namali siyang kahapon. Garo ngaya pa samuang na baga ngaya ang uring na haling baga kay niya, haling Philippines ngaya. Bako nang yaning tunay niya, garo mga mambug na baga ni. Doon man na pinundo si anak buhay, bagsak si negosyo. Sabi ko mapuli na ko sa naga, dahil kamugtaka na trabaho ni. Maray mangkuta ng trabaho ta magparadukduk ni na uring ta dinadara sa Japan. Si kinukuanan mi maning uring, si Sako pinapairipitan ning uring nin mambog, uring nin banaba, uring nin kung ano na lang ng mga sanga-sanga. Ay iba man ang quality kana uring kento ay narisa kan hapon waka nga mayo kamugtaka na kuyan uring doan pundo na kita dukduk. Puli na ko sa naga buhay. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I wanna know, have you ever seen the rain?
sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. Oh, little sugar on it, baby. Life's so sweet. Yeah, yeah, yeah. Oh, little sugar on it. Oh, yeah. Oh, little sugar on it, honey. Oh, little sugar on it, baby. I'm gonna make life so sweet. Yeah. Oh, little sugar on it, honey. Ah, sugar. Honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, sugar, sugar, honey, sugar, you are my candy girl. An paratindang si Lando Gutierrez kang binalay Kalabanga ang tinda ka sa bago ito bagang garo mga pulang kasag na ang apod kang garo nagluno garo yan luno pero malamano na maray kaya lang ang kasagpalan mo niyan dyan sa Kalabanga medyo mahal pa 200 pesos ang kilo. Nagbakal man kuning kabanga garo niya ko anong na pidaso lang pero saradit pero malaman yan bagang nagkukulor-kulor ng yellow pagkatapos orange nagaro luno da yan luno pero malaman yan ang medyo gulpingo niyan dyan sa Kalabanga saka ang laabas mo niyan ining salmon ay ang salmon masira mo na maray na sira ay pag nagiling ka dyan sa mga kan doktor ang masustansyang yung sira iyo ang salmon. Yan pa ng mga dagat dyan sa Middle East. Kadakol pa na ng salmon, darakula pati ngaya. Yan ang sira na kadakol pa lang sa Middle East kayan, ang sirang salmon. Bantugan niya na masira mo na gibuhon ng kuyan, sardinas. Good morning, listening to you while updating my class records here at the Don Manuel I. Abella Central School. Pakigreet man po ning happy birthday ang pamangking ko na si Mau Briones kang Greenland at birthday niya ngunya na June 1. Salamat po dahil kupas na pagpaparelax po sa imong mga pardangog pon kay to hanggang ngunyan. Praying po na maguloy pang marayan position mo bilang alkalde sa kusina. Yan. Yan ang programa ta alkalde sa kusina. Iba man alkalde ni marayan nasasakupan ta tamayong baralbagan. Ngunyang bagang panahon ng politika, may issue ng iconic Capitol, nagbabaralbagan. May isyong nakakigwa ng highway, ginigibo dyan sa may Kutmo, San Fernando. Highway yan na garo malusot na kita pa Albay, aling parting Sipukot, lusot ng Albay. Mantang pinagpaprocess yan, nagbabaralbagan ng mga politiko. Ano na ni? Dahil na maraman. Magibo ka ng project, may makakalabang kang politiko. Ay kaya di mo masabi kung arin man tama.
Kaya nga naman na ara mo maski magpaparahiling-hiling ko maski gwa kita ning pandemya ang init nin politika day mahali sa May 2022 next year maski may pandemya ang init nin politika daog pagaron niya akong pandemya ta day pangani nagpa-filing candidacy nagpupuna ang girian ni digdi sa Bicol mainit na maray digdi ang politika. Sa iba pang nag-text sa tuya, digdi po sa Sipokot nagantabay kami, tamagayon pong marayan sa imong istorya, pati sa imong tugtog, panirami po ngunyan, langka na ginutaan, na binangutan ng tinapa, tapos sili na maharang. Ay, siyempre, ang sili maharang. Kumusta lang kamo dyan sa Sipokot, saka pati na dyan si Rabimbi. Si Rabimbi, kumusta na lang dyan. Papa Bert, pabati man kan mga kaibanan kong ni Rosa Cangayo, ang Bumakti Diana Dominguez. Yan. Siriman si Elino Dominguez, taga Gensa, Camarines Sur, nagantabay mandaa ang yan. Salamatong tabi sa mga amiga kong si Adel Lulit Asilman Ani from Mila. Si Mila de la Cruz ni. Good morning, Papa Bert. Pabati man ang family Filisardo di sa Libmanan. It's me, Guitarman ng Libmanan. Good morning Hi na po niya si Romy Miranda, sarong sikat na singer na taga Naga City. Nagsikat siya ka 1970. Ako si Ellie. Ang pagkarang ko yan siya sa California, may duwadang aki na parionars. Dahil pa nagbibisita tango niyan, may pandemya, dahil nakakabiyahe ang pagkarong ko duman na baga nag-start sa Amerika, kadaklamang kaya katong nag-arartista, nagsirikat, nag-migrate sinda duman sa Amerika. Uy, si mga kabas ko pala sa Bat 69 sa Santa Cruz Elementary School, lalong-lalo na si mga kaklasiko sa kuyan sa grade 6, pati na si Naldong Tipo, igwa kami katong kaklasing haros pa sa naama minalang. Pag ikaw baga grade 6, ang edad mo 12. Ay kami katong mga 12 anyos dyan sa Santa Cruz Elementary School. Igwa kaming kaklasing naisipan niyang mag-eskwela after magpundo siguro ng mga 20 taon. Si Naldong Zamora, Rinaldo Zamora, pero bantugan sa lugar may bilang Naldong Tipo. Tampag katipo ka, pigmamalaki niya, niya magpapustiso sa gungon niyan. Kaya man kan mga akin niyang pustisuhan, niya, Papa, magpapustiso ka na. Ay, abo ko, masiramon ang tiripo. Yaw na siya ngunyan dyan sa tagbong pili. Kan magkaulay kami niya, kunal, saan sa gungon niyan, tiripo ka pa? Ay, pinanindugan ko nang yung pagiging tipo, na mapriskon niya sa ngurapak. Yung pating simbagon. Ano niya, aram mo ngaya, pag may ngipong ka ngaya, garo may mga balagbag. Samantalang kung tipo ka, rulusot sa nang anduros. Magnganga ka ngaya sa amihan, anduros amihan, diritso nga sa halanuan anduros. Kaya mapriskon ngaya sa halanuan. Samantalang kung may ngipon ka, kadakol nga, garo nga may mga kudal. Kaya yan, inaapod may Naldong tipo, kaklasiko kang grade 6. Kami mga 12 anyos, siya siguro ka itong mga 25 na. Dakulaon pating lalaki. Kaya naintindihan man na dahil na siya nakakabul sa leksyon, taday niya naman naintindihan mga leksyon na masakit nga ni magsurat kung ano. Ang maestrami ka to si Ma'am na Salve Abella, ay kung ma-exam kami, naintindihan niya man na madidipisilan. Kaya ang ginigibo na lang, oy Rinaldo, maray pa si mga paroy may duman sarong. Ang harong kayan, iyon yung kantungo niya na bigs sa may Portamari. Yan, bigs sa may katedral. Iyan po, piga-arkilan yan ki Ma'am na Abella sa Indayan. Maray pa nga duman, magdumang ka ngaya, buunagun mo si mga paroy. Ay, maray pa nga Ma'am, nagingirit-ngirit yan, talay siya makaka-exam, talay niya man kaya. Kaya mas maray pa pabuunagun na lang ng paroy, total, igwa pa ng tandan, may bayad pa, pasado pa. Takadto ang elementary, maaman binabagsak. Ngunya sa mga kaklase may nakaulay ko si son-in-law ni Ma'am na Abella. Si Ma'am na Abella, more than 90 years old na palan. Tumaestrata kang grade 6, nagipanganing principal. Makusog pa da, although di naman nagpaparabiyay, may pandemya ngunyan, yaon sa San Diego, California, sa sayang aki. Okay? Sa mga kaklasiko kang grade 6, si Ma'am pala na Abella, ay makusog pa da, sobra ng 90 edad,
yaon sa San Diego, California, na pag nagpupuli da sa Bicol, nag-hotel, ta ining harong ninda, pinapaarkilan sa Bigs, saka sa Kipasa. Yun po yan ang sa indang residensya. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone with just a memory, life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to fear. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, believe me. Silent is the night, closing in around me. I sit and listen for footsteps on the stair, thinking of the night when your loving found me. I run to the door, but no one's there. Where is tomorrow for someone like me? There's no tomorrow for a memory. I lost a lifetime. What can I do? Where is tomorrow without you? If I close my eyes, I can almost see you, and I remember little things you'd say. If I touch my cheek, it could almost be you, kissing all my lonely tears away. Where is tomorrow for someone like me? There's no tomorrow for a memory.
Okay ka. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Royce Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging nanas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung banakit po na aking balatang, halos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong banakit. Ay tagang pagtig po sa Sir Dix agad po ng Royce Coffee. 4 taon na po lang po, naranasan po agad po yun. Tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatunay po na ang risk ko po tunay na kapagpatunay po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Iskay niyo po, hindi niyo po sa malinaw, sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka helo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina.
Got up this morning and fell out of bed, trying to make it to the door. The wind was high, I didn't have much time, trying to find a man to score. And then you came up on the other side to brighten up my day. I knew right away that this could be my day. Someone like you could make me change my ways. Someone like you could turn my nights into days. There you were, standing on a crowded street. You looked so good, though the air was bad. Walking through the fall, someone like you could make me change my ways. Someone like you could turn my nights into days. I wanna thank you now, for getting me back on the feet again. I wanna thank you now, getting me back on the feet again. Someone like you make me change my ways. Someone like you turn my nights into days. Someone like you make me change my ways. Someone like you turn my nights into days. Si Eric Clapton, Someone Like You, oras ngunyan 17 bago mag alas 12. Pag alas 12, gwa kita ning pagbabareta, lalong-lalo na ang tungkol sa kidante, ang bagyong nagdadangadang sa Kabikulan. Si Julie pala nagantabi sa tuya, sabi niya digdi, urualde ako nagdadangog sa programa mo habang yaon sa kusina, tamaluto, nag-enjoy ako sa pagdangog sa imo, tagrabe ang sense of humor. Napapangisi ako maski sulo-sulo, pero igo siya ning concern, iba po da duman sa Manila, kisalig di sa tuya, iyang bagang, alimbawa, igwa ning sarong lugar na
pigaagyan ka mga tricycle o jeepney na iyo ang garo lugar na pinagtitindugan ka mga pasayro para maglunad, garo day uso po sa Naga City ito nagpipirila. Halimbawa, nag-sample siya dyan sa Nawasa o MNWD, di siyempre kadako ng mga pasayro nagluluwas dyan. Diyan pati ang jeepney dyan, pirming pano sa kadakulan ng mga nagbabayad sa MNWD, ay ang jeepney nagbibiyay itong garo loop B garo yan, pasaro-saro. Pag-agi dyan para no ang tulos yan, ay sabi ni Julie, kung ika ngaya may diferensya sa paglakaw. O, example na lang ako. Ako din nakakatindog ng haloy, di ako nakakalakaw ng harayo. Kuminsan nakakatindog man talaga ako, saka nakakalakaw. Pero, bakong panghaluyan, ako po ang bitis ko, affected kang sa kuyang sciatic nerve. Na pag ako nagtitindog ng haloy, nagkakalambre. Dapat ako pwede duman sa mga terminal na maining tukawan. Ayan na sample ni Julie. Paano nga kung maluyang yung maglakaw, maluyang magtindog? Dapat maging ugali man kang mga sa Naga na pag-igwa ng mga inaagyan ng tricycle, garot o jeepney stop, makanod kita magpila. Bakutong tao, maya man nag-atinder kaya, nagpipirila yan. Aram mo, Julie, igwa magyandigdi. Ang mga biyahero, mga biyahe, taga Manila, nakapirila talaga yan. Pasiring ka na aman, dyan sa may parting Pidias and sa may parting... On my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Pabotang kumaning good morning si Ma'am na Franz Vargas, nagantabing ngunyan mantang nagpa-painting si Ma'am na Franz Vargas kang kanaman. Si Jupiter kan kanaman nagsabi pabutan man daning pagtuya ang Pasakaw Resort sa napangatamaan ang Kalinigan sa gilid kang baybayon tamaation makaraya mag-swimming. Diyan sa kanaman sa Pasakaw. Matiyo na daang baybayon pero nagkanus na mag-swimming kung kadako ni mga ramug-ramug si Riman Mayor Ligasbida kang kanaaman, where are you na da Mayor? Ay amigo ko mampatin niya baka nagdadawag man dyan si Councilor Arnel Ibasco, may pangapunan na Mayor, where are you na Mayor? Saka hain na daang bakuna. Ang grabe at maluyaw na nga si Pigribay ni Mayor. Si Mayor nga garo nagluluya man. Dahil man garo. Kaya anyway nakakaintindi man niya si Mayor Ligaspi na hidali una ng bakuna taguro lang kagnan ibatang mga kababayan. Kaya ito nagarabo-abo sa bakunan ibang senior citizens Pero ngunyan ay talagang kuya na gusto nang mabakunahan. Taduma sa Amerika igwa na po ning lakdang. Ang sisayman na fully vaccinated, kumpleto, ika po entitled lang din na magamit ng face mask, pwede na kamukan mayong social distancing, day ka na ika-quarantinas, yan po ipapasar na bill o lay sa Amerika, maging sa Europe, kapag ika-bakunado na, magbiyay ka, day ka na ika-quarantinas. Pag naglaw ka sa supermarket, day ka na masulot ng face shield, day ka na masulot ng face mask. Kaya kita po magpabarakuna ta maabot man ng panahon, aarugon ta ang lay sa Amerika, dahil na kita ma-face mask, dahil na ma-face shield, mayo na yung quarantinas, happy na ang kinaban.
when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled waters, I will lay me down like a bridge over troubled waters. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your hand. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are there. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind. Questi giorni quando vieni il bel sole, la 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 la. On days like these when skies are blue and fields are green, I look around and think about what might have been, and then I hear sweet music float around my head as I recall the many things we left unsaid. It's on days like these that I
On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. I'd like to think you're walking by those willow trees, remembering the love we knew on days like these. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. Questi giorni quando vieni il bel sole, la 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 la. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Munyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa.